Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today bengifuna nje sithi ukubheka ku-EP la ekade iphumile ikhishwe uSjava. So uSjava ukhiphe i-EP la ibizwa ngenkanyezi biphume umhla ka-31 December. So bengifuna sibheke kuyona because into engiyinotisile kuyona noma into engiqaphelile yona ithanda ukuhluka kakhulu kulama EP noma ama-album ezivamise ukwezwa. So nje inengoma eziwu-5 zinohlonze ezine-message but into iyona interesting kakhulu is because lento uyi-live recording. So uSjava ube udecide ukuthi angazi ukuthi wenze kanjani into because khona ne-DVD yakhona but khona ama-fans akhe beberekhodela laphana ePretoria khona enye i-theatre ibizwa nge-State Theatre. So bayirekhodile nje live ingoma zo-5. So akuyona into engenziwa noma engawabantu because abantu abaningi abekho good when it comes to ama-vocals lawa live. So uSjava I think indlela akakhombisa ngayo i-maturity yakhe no-level akasekuyona kwezomculo. So i-EP iphumele and umsindo la ko-Twitter njengo uSjava mevamise ukukhipha uvamise uba nomsindo kube namakhoti amaningi. So umsindo at this time awuzange umningi kakhulu because lento akayikhiphile istyle sakhona sihluke kakhulu i-different kakhulu and ifuna abantu abama-fans abathe ukuba matured because abantu abaningi abaqala ukuzwa uSjava baqala ukumuza le-album yakhe yokuqala le iSinamuva. So iSinamuva lalinazo lezi ngoma ezithanda ukuba ne-vibe yabo lakho ovura. So I think abantu abaningi babe-expecte mhlawumbe into efana naleyo but-ke thina de slow silandela uSjava iminyaka neminyaka because le moyelo ekhipha ama-album abeloke eba different. Ngiyakhumbula the time ekhipha umqhele ngo-2018 u-different kakhulu umqhele compared to iSinamuva because iSinamuva linalawo ma-element e-hip hop linama-beats a-rough yabo but umqhele lade qala khona-ke yabo lakhe elanda abantu abe-saxophone yabo beloke eqala but I think la kade esesibonise khona i-level asekuyona uSjava isibuko laphana namanje mosalela isibuko yaweza ama-element yakhona ukuthi uSjava besekhombisa lo music asewurekhoda kahle usewurekhodela ukuthi mayeyoperforma ufike ufithe kubantu abantu bengezwe into e-different kakhulu. So I think lento akayenzile this time vele yarekhode live engabikho ama-studio version alezi ngoma because lezi ngoma akarekhodile operforma laphana azinawo ama-studio version. So ayikho i-backup ukubona and I think iyona mhlawumbe lento eyenza ukuthi i-EP yaSjava mhlawumbe ingawenzi umsindo omningi kangaka but i-EP yona ngilalelile idope i-unique nengoma e-versatile khona ingoma ye-gospel bese kuba khona lezi ngoma ejulile-ke zaSjava lezi simaziyo but nje khona enye ingoma engithande kakhulu ethi kuye le enye ingoma emnandi nayo khona ne-sleep over zimnandi ingoma zakhona nje zi-different but khona nengoma ye-gospel ekayenzile la okungithusile uSjava because angikaze ngimuze enza ingoma ye-gospel straight because ikhona ingoma elapha kwisibuko akayenzele lo mntwana oyi-gospel adinga uNontokozo Mkhize. So ikhona leyo ngoma la enye ingoma nami eyangihlala umqhula kakhulu mangale album isibuko because I think namanje isibuko when it comes to uSjava between isibuko nomqhele I'm not sure ukuthi i-album eyi-favorite yami yaSjava but between lo ma-album because ikhona enye EP ayikhiphe ngo-2021 I think umsebenzi. So umsebenzi ingoma engithinta kakhulu umcebo yeah. So I think i-level yaSjava thina ama-fans a-ordinary ngeke sakwazi uma-understanda because i-level asekuyona ayingeke lento akayenzile uqopha umlando but when it comes to abantu abama-fans laba abaningi I don't think mhlawumbe i-album le EP yaSjava bazorate ngaleyo ndlela because abaningi basurprisile vele ibe into ehluke kakhulu but when it comes to i-level uSjava sekuyona I think vele uSjava because even right now wenza i-tour e-national uvashela ama-stadium yonke indawo kuma-cities a-different I think ikule level akakuyona but nginesifiso mhlawumbe ukuthi yabo thina asabanye ama-fans aSjava lesithanda umculo waSjava mhlawumbe erekhode lezi ngoma serekhodile but kube ne-version yasestudio mhlawumbe because kube khona mhlawumbe u-rough kuma-beats ngibona bengayenza lento but mhlawumbe ingabulala i-momentum lesikhona labantu ababekhona erekhoda lento because ukubona kuzoba umlando into abangasophinde bayikhohle but nje bengifuna sikhulume ngenkanyezi EP iphumile iyawenza ama-numbers but I feel like is not making enough noise like i-album yakhe lendlula isibuko because isibuko senza kakhulu and namanje mosilalela isibuko ingoma zakhona ziyathinta ngempela nazo lezi ngiyazizwa but yabo ukurekhoda something live engakazi ibe khona i-version yakhona yasestudio I think ikhona into eyishodayo yabo even noma ubuka i-DVD because nama-fans yabo ama-lyrics alezi ngoma lezi eyiperforma awazazi so kumele iphinde bafundisa la. So I think ikhona lento elekha but when it comes to break umlando I think uSjava uyenza into ade efuna ukuyifisa. So nje ngalokho ngifuna ukumvuma kakhulu because into akayenzile i-risk and abantu abaningi abama-artist abasoze bayenza because I know akho easy ukuthi ungabiza abantu
bezobuka uperform urecord ingoma ongakaze la kuzenze before no I think even neband laphana molalela nje lakho instrument indlela lento yakho eclean ngayo like imastering yakho iclean lento yabo lo so I think amajita ade esebenzisana nabo ukuthi beqophele olukhungeke le DVD abantu asebemkantshubovu so nje asivumi indlalifa nje so I think so speaker nawe mathiwa si rate EP kuzoba nzima because akuyona EP efana nama EP ezivamisa ukwalalela siwa review but mhlawumbe ngamnikeza uSjava 8 out of 10 mina because mhlawumbe bengilindele likhulu ngoba mhlawumbe usesiwasijweza lezi zinto asijweze zona mhlawumbe molalela isibuko nala amanye but no ingoma zakhona zinayo message khona nje le ngoma ethi indoda enjani lana so I think amajita amaningi lawa athanda umaskando basanganisa ngamakhanda kumele bese ukuxela kuleyo ngoma beyilalelisise kahle beyizwisise so sekhona ku Twitter @speaker nawe ku Facebook sispeaker nawe na ku Insta sikhona sispeaker nawe mothi mhlawumbe uthanda iTikTok nakhona uzosithola sispeaker nawe awe